Pamiarsa sawatara krama sane meneng ring widangan bukit ring Jembrane, ngeranjing sase panes nyansan mewah ngeruruh toyo bersih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawi BPBD Kabupaten Jembrane salami auku mangkin ngelimbakang toyo majeng krama sane mewah toyo bersih. Tios BPBD Polres Jembrane taler ngwantu distribusi toyo bersih ring paumahan krama. Kepala Pelaksana BPBD Jembrane Iputu Agus Artana Putra Mausang sampun nampenin pengarsan kramo sane mewah toyo bersih sane akehan menang ring wewidangan bukit. Sawetara wewidangan sane kalimbah kang toyo bersih inucap sekadi manis tutu tegal cangkring miwah ye hembang. Pamekas ritat kale sasi panes wewidangan inucap katanyane mewah toyo bersih. BPBD ngaptiang penyarengan aktif saking desa utawi kepala wilayah mangdani nguningayang yening wenten kramo sane muatang toyo bersih mangde BPBD digelis nyagayang tandon utawi kolam terpal anggen genah nampung toyo. Anutin sekadi ring laporan raweh mangkin durung keni wesanan kaon saking El Nino. Nanging paketandani sampun mataki-taki wesanan kaon El Nino puniki rumasuk nyelehin widangan sane mewah toyo ring sawetara genah. Punika mawinan pai ketandani ngaptiang mangdani kepala desa aktif nguningayang yening wenten krama sane mewah toyo mangde sida digelis karuruhang pemarki. Tio sering melaya miwah mendoyo krama ring pancar dawa kelurahan Pendem taler nampenin mewah ngeruru toyo bersih dawag kalih wuku ukuran. Kepala lingkungan pancar dawa Iputu Partika Yaseng Wadarang wenten sawetara satak kakak saking kuentenan sama seket kakak krama sane mewah ngeruruh toyo bersih ritat kale sasi panes. Indike inucap sangkaning debit toyo saking genah wit ning toyo sayan alit. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.